Assalomu alaykum. Keling, sizdan yo'l belgileri so'raymi, ma'qulsizmi? Ketdik. Ha, главный знак. Men yo'l. Negizgi yo'l. Главный дорога. Пропускай еще. Emne? Yo'lga yo'qmi, пропускай. Бул кандай yo'l belgisi negizi? Главная дорога, моя дорога. Бул? Ошто мына зактар жок болсо негизи. Мына знак жок бу? Ошто негизи көрүлөт. Жок, неге жок? Ошто бар. Бул негизги yo'l бүтті деген знак. Главная дорога заканчивается. Конец главной дорога дейт. Парковка. Бул болсо билбейт экенмин, короче. Мисалы сиз ушундай знактын астына токтотуп коюп кетсеңиз, эмне кылат машинаңызда? Эвакуатор келет. Ошондой эмне экен бул? Запрещающий знак остановка. Остановка запрещен дейт, койгонго мүмкүн эмес дейт. Ассаламу алейкум. Кандай, жакшысызбы? Эреже плюс программасы, келиңиз, сизден жол белгилери сурайм, макулсузбу? Келиңиз, бир аз жакын келип алыңыз, а? Бул кандай жол белгиси? Зигзаг. Жанагы жолдо кайрылыш бар деген. Коптуу бурулуш бар дейт, бул эмне деген белги бул? Бул эскертүү. Эскертүү, мына ушуну айтсаңыз. Бул жеңил машина жүрүүгө запрещен. Буга чейин биздин программаны көргөнсүзбү? Көргөнмүн, ооба. Тынбай эле көрүп турасызбы? Жакшы, келиңиз. Бул запрещен. азамат. Бул обгон запрещен. Кандай машинелерге деп сурайм? Жеңил машиналарга обгонго чыгууга запрещен. Ооба, бардык техникалык кыймыл, бардык машинелерге деп айтыңыз, ошондо туура болот. Кандай машинелерге десем, кээ бир жеңил машинеге десем, мен да шашып өтүп кетсем, туура эмес айтасың дейт экен да. Ошон үчүн бардык машинелерге мүмкүн эмес дейт. Бул жанагы лежалыш бар деген. Жок, катар-катар. Тегиз эмес жол дейт. Не деп атат муну? Эскертип атат, а? Мына туугандар, дагы бир биздин көрөрманыбыз өзүнүн эрки менен жооп берейин деп келиптир. Аз бисмилла деп көрөлү. Атыңыз ким? Бабур. Бабур. Баштадык анда. Бул кандай жол белгиси? Главный дорога. Главный дорога, Бул? Главный дорога бүтүшү. Бүтүшү дейт, а? Буга чейин биздин программаны көрчү белеңиз? Ооба. Жакшы, келиңиз. Бул? Запрещенный знак. Остановка запрещен. Остановка запрещен. Бул? Жолго тыюу салынат. Жолго кириш мүмкүн эмес жерлерде. Техникалык кыймылга мүмкүн эмес, а? Мойка. Автомойка. Автомойка. Бул? Велосипедде жүргөн немелер. Велосипедде өзүнүн немеси. Вело жол деп коюңуз, а? Жол, ооба. Так, бул кандай эле? Бул ограничение скорости беле? Билбейм. Кызыл тегерек менен белгиленгендер, булар кандай белгилер? Знак внимания на скорость. Жок, запрещающий белгилер, мүмкүн эмес деген белгилер. Бул жака техникалык кыймылга мүмкүн эмес дейт. Мына. Бул? Мойка бар деген. Автомойка дейт. Мунусучу? Знак о том, что есть велодорога бар. Дорожка. Келиңиз. Бул? Запрещай, пропускай деген. Уступи дорога. Бул? Круговой. Алдыда круговой кыймыл бар дейт, а? Теперь уже заканчивается односторонняя дорога деген. Канча жылдык стажыңыз бар айдоочулук боюнча? Көп эле? Канча? 10 жыл? Жок, 10 жыл эмес. 4 жыл, 5 жыл? 4 жыл, а? Анда мунусучу? Мунус билбейт. Билбейт экенсиз. Бул мен сизге айтып коеюн, бул айдын так күндөрүндө жана жүк күндөрүндө мүмкүн эмес, запрещен дегенди түшүндүрөт экен. Келиңиз, бул? Неме, грузовой машина боюнча запрет кеткен жереби? Бул грузовой машина ичиндеги, бул белги. Запрещающий знак эмне экен? Запретке коюлганбы? Эмнеси менен? Кооптуу жүгү менен, прицеп эмес. Кооптуу жүгү менен. Мына азамат. Стоп, запрещен. Токтоп өтүңүз, запрещен эмес, а? Бул көз азиз деген знак. Көз азиздер бар, абайлагыла деген, а? Бул пешеходдун переходдо коюлат экен. Кандай белги? Эскертүүчү белги. Машина түшүнбөйт экен. Дагы башка коркунучтар бар дегенди түшүндүрөт экен. Алдыда дагы башка коркунучтар бар дейт экен. Бул 50ден ашпа деген. Запрещен дейт, а? Балдар өтүүчү жер бар. Абайлагыла балдар бар дейт, а? Бул самолет жапып учат деген. Азамат. Бул? Парковка. Кандай парковка? Платный парковка. Платный парковка, туура. Бул шамал, катуу шамал жүрөт деген знак. Мына эскертип атат, эмнени эскертип атат? Катуу шамал бар деген знак. Капталдан соккон шамал дегенди эскертет экен, а? Келиңиз, бул?
darajali yo'l, bayağınday. Ekin. Emne qilamiz bu belgini ko'rganda? To'xtab, glавный дорога yo'l beradi. Ha, ustupi daroga deb qo'yasiz, ha, yo'l ber degan, ha. Ha, bu yoqqa ketayotganmiz, ha. Bu Kurgovoy. Kurgovoy bor deydi, ha. Splошной запрещен. Одна сторона запрещена. Yo'q, Afg'on qilish mumkin o'zi. Я уnaqa emas. Beparlama. splошной kutishi. Bunisi qanday? Двойной. Ushul programmani ko'rayotgan shularni ko'rdinglar bilan? Yo'q, buni ko'rmadim bile. Nekan? He, siziq depalash mumkin emas. Splashnoy emas, bu palasa deb tushunmanglar. Palasa emas bu. Ha, emas. Palasa emas. Birinchi kunga Bu aydın tak günlerinde, jana juk günlerinde mümkün emas degende tushundiratgan, ha? Beringiz. Bayağınday, nimeler запрещен bayağınday. Buni Gurzovoy men sizga jardam beraman. Ha, emnesi menen ekan? Qanday jugi menen deydi? Bayağınday, cho'ng massa. Qopti jugi menen, ha? Emne ekan? Запрещен. Zaprushon ekan. Mümkün emas ekan, ha? Bu Bayağınday tüy salıngan yo'q kutishi. bardiq tiyu salınuvchi zonanın Kutishi. bitishi degende tushundiratgan, ha? Bayağınday. Yo'l bayağınday burilish. Ha, emne degan belgi bu? Propust anaqa. Yo'q, ehtiyot bo'l nimasi. Eskertuvchi, eskertuvda oldida emne deydi? Bayağınday kurta power var. Kurtoy power, qopti burilish bor deydi, ha? Başta yurish mumkin emas. Texnikal qilmoqlar mumkin emas deydi, ha? Signal çalish mumkin emas. Ne deydi? Запрещен, signal запрещен. Ha, signal zaprushon. Bu Afgon запрещен. Afgon zaprushon. Shpal yo'l. Ne deyot? Eskertodat. Emneni eskertodat? Bayağınday yo'lni yo'q, tramplin emas bayağınday. Ne deb qo'yadilar bayağınday? Tegiz emas yo'l deydi. Tegiz emas. Tegiz emas yo'l deydi, ha? Onu bilmiyorum. Bu? Ya, Bilib etken bu zat. haydovchilik ko'rlikda o'qib olgansizmi negizi? Qaysi yerda o'qidingiz? Boştalar. O'shda, shaharning ichida o'qidingizmi? Yaxshi. Bu bardiq tiyu salınuvchi zonaning bitishi deganda bildiradi ekan. Eslab qoldingizmi? Волнистая дорога, это знак. Qanday belgi bu? 3 burchliq belgi. Внимание, знак, волнистая дорога. Ha, eskertodada qopti burilish bor deb o'tadi. Bu qanday belgi ekan? Hozir aytdim. Uva oldu ekan. Ya, Uva oldu. Uğulbay qoldi? Yo'q, sizga aytsam, "Va, bo'ldi, eslab qoldim" dedingiz, anam bu yoqqa o'tdik-ku. Unutib qoldingizmi? Bu bardiq tiyu salınuvchi zonaning bitishi deganda bildiradi ekan. Eslab qoldingizmi? Ya, bo'ldi. Tashlashlar. Bo'ldi. Bunaqa javob berib qo'yingiz bo'ldi. Menda qo'lim to'ng qoldi sovuqda. Внимание, запрещает знак легковой машины. O, zaprushon, ha? O. Zaprushon. Bu es oluvchi joy. Es soluvchi joy. Bu главный дорога. Ha, zamas. Buni bilet ekan-ku, mana bilganlar bor ekan tug'anlar mana. Главный дороганы bitishi. Bitishi deydi mana. Stop запрещен. Endi zaprushon? To'xtovga запрещен. Bu eskertuv. Yo'q. Запрещен. Zaprushon. Nimaga zaprushon ekan? Bardiq texnikal qiymilga Yuruga запрещен. mumkin emas deyotgan. Mana undan oldi. Budan buyog'da siz so'rayveringiz desang. Bardig'ini bilar ekan. Azamat. Yigilik G'ag'jol. Mo'jada qanday mashinalarga mumkin emas? Lehkovoy mashinalar. Yo'q, bardiq texnikal qiymilga oshib o'tiga mumkin emas dedi. Birle bo'lgan ushul mashinani suratini qo'yganda, buga javob berdingiz, ha? Berdingiz. Bu To'xtash kerak. to'xta banan jiloz dedi. Nimelar? Ko'r odamlar barcha. Ko'z azada odamlar, ha? Eskertuvchi belgi. Emneni eskertadi? Bayağınday nimanda. Yo'lni bilan yo'q ekanmiz. Oldida daha boshqa qo'rqinish bor dedi. O'shani eskertadi ekan, ha? Tanish mumkin emas. Peshxodni perxod bor degan. Yo'q. Oldida odamlar. Ha, baldar bor deganda tushuntiradi ekan, ha? Bu Samolyot bayağınday past uchadigan joylarga qo'yiladi, bayağı aeroport yo'lga qo'yiladi. samolyot yerga yaqin uchadi deganda tushuntiradi ekan, ha? Bu Platniy Platniy stoyanka. platniy stoyanka. Bu bu bayağınday Shamol bo'layotgan. Yordamlashyapman senga.